Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi mentakasngi loong bak hakari jungi kidon katuk ni kiseng san hima ki balapan sengau ban rat dengkong ya ka jingduk jengkerdo henry ke bom tre ban tre na ka benta ban penkup boreki sisien baki beduk iyo e kebor ken sala bandon ka jing silur ban yakun ya ka jingduk jengkerdo. Presiden Ramnath Kovind mentakasngi la pelaj ya ka jal Shakti Abhiyan Kars Dering 2022 ban pentikena ya kejing penek pensa ya kiwa hakari ulaong ba kiwa kidon kebenta ke bakongsan hakariti ke dustur jongkari bat kimane ya ka kum ke kemi Menteri Ketanat Kambari Dr. S. J. Shankar mentakasngi lai simenta ha kajinglang bakat pra jong ke BIMSTEC Ministerial Committee ha Colombo. Menteri Rangba Kajala Meghalaya Konrad Sangma ula ajingkran lang ba ka Twitter dak boong ba ka jingking jeri ani ka Living Root Bridge Culture Landscape of Meghalaya kala syakan thup ha ka thup jong ka UNESCO World Heritage Site ula ai khublai ya ki dikhot jong kisnong bat kinong dan menta ha ka jingai lenti jongki. Menteri Bakmi ya ketanat ki kam karkhana Piyush Goyal ulong ba ka Comprehensive Economic Partnership Agreement jong ki India bat United Arab Emirates kan sedang terekam nadu kasiterik bena jemang menta usnem ulong ba kani kan pelilat pelilenti ya ki kam khai ha kaleng kepertai.